Kako se vidi iz samog prologa studeničkog tipika Svetog Save, on nije pisan za ljude u svetu, već za monahe konkretnog manastira za bratstvo Studenice, kome je Nemanja i sam pripadao pre odlaska na Svetu Goru. Stoga i prolog, prvo obimno žitije Svetog Simeona, neposredno i intimno. U njemu se Sava obraća monasima: braćo moja ljubljena i oci, ljubljena bratijo moja. Stanište bratije je i Savino zajedničko. Naš sveti manastir ovaj i, kao što znate, kaže on, obraćajući se ljudima koji su znali, poznavali i Nemanju i njega, približavajući ih sebi i jedne sa drugima ovim rečima, kao i sa ktitorom čije mošti počivaju u studeničkom hramu. One koji su lično poznavali i Nemanju i njega, smatrao je bliskim sebi, međusobno i onome o kome se čita, a to je otac naš Ktitor koji dođe u naš manastir koji i sazda. On, predivni i blaženi otac naš Ktitor, gospodin Simeon, prebivaše među nama i učeći, govoreći nama koji smo oko njega, to jest bratstvu koje je u mestu ovom svetom, u manastiru ovom našem. Prisustvo prepodobnog Simeona u manastiru naglašava se. Položiše ga sa velikom počašću u Svetojevoj crkvi, u glavnom hramu studeničke bratije. Kao što je hilandarski tipik sa svojim uvodnim žitijem namijenjen samo za hilandarske monahe, tako je ktitorsko žitije kao uvod u studenički tipik Sava napisao da se čita samo u Studenici i nigde više. Kada iguman Sava u Studenici kaže mi, misli na sebe i studeničko bratstvo. Koji je obim tog bratstva? Da li Sava misli samo na monahe koji su tada bili oko njega? Prvo slovo, to jest uvodno žitije za studenički tipik, sadrži određene poruke pri svom završetku. Posle izloženja Nemanjinog života slijede bitne reči kojima se Sava obraća bratiji. A ti, Bože i Gospode svega, i o preproslavljena Mati, Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, da bude ovo što je napisano i činjeno, da mi i oni posle nas do kraja ovoga veka časnim molitvama Oca našeg i Ktitora pazimo na ono što se govori i posledujući da činimo sve što je ugodno Bogu, gledajući na podvige i življenje ovog preblaženog Oca našeg, u kojima je sladost i veselje, pominjući Boga, veseleći se. Ovde Sava zapoveda bratiji kako će da razumeju slovo prvo tipika, to jest žitije Ktitora. Ovim rečima Sava uvodi čitaoce i slušaoce u zapovedno poučni deo koji sledi, a tiče se njihovog spasenja. U Bogu zato naš neka bude u viđenjima nebeskog. Ove pouke su karika koja povezuje prvo slovo, to je žitije Ktitora Simeona sa studeničkim tipikom. Evo odgovora na pitanje na koga Sava misli kada kaže mi. Dakle, žitije nije namenjeno samo ondašnjoj sabraći arhimandrita Save Nemanjića. Rečima mi i oni posle nas do kraja ovog veka, Sava čitanje ovog dela ostavlja u amanet svim kasnijim žiteljima ovog manastira. Na isti način i Simeonovo žitije, koje se nalazi na početku hilandarskog tipika, namenjeno bratiji tog manastira u svim vremenima. Rekavši mi i oni posle nas do kraja ovog veka, Sava nam je zauvek stavio do znanja da su njegovi ondašnji monasi jedna zajednica, jedno bratstvo sa onima koji će dolaziti u kasnijim vekovima. Ovo važi i za naše dane, sve do kraja ovoga sveta i veka, to jest do dolaska i zacarenja Hrista Mesije i uspostavljanja njegovog carstva. Pomenute Savine reči kao da proriču dugo trajanje studeničkog manastira. Generacije monaha kao duhovna zajednica nekadašnjih, sadašnjih i onih koji će doći mole se za ovo trajanje.